my senses. Duh, semua tanya rasa. Oh ya, rasa sih yuk. Yuk, tak. Ayah kebun, Pak Kemot. Ayo. Aing bae nu di bawah. Aing nangkap ya. Ya aing iya ke sekolah aja ngai. Naik ke sini ta. Yes, Jay. Aing mesin potong ya, Moy. Wah. Anjing ngomong terus. Weh, selai beta sup. Kalem. Ayo kita. Ada salah. Iya. Sakrep, woi. Mantap. Ayo, turun. Betis kurang ya. Ayo. Aduh, aing bahaya. Aku kan jalan. Ayo, guys. Aduh. Akan sialan. Perasaan kebun aing cawerang amat yuk. Mari mengebatet ieu perasaan di cocokan aing gedang aing. Wah, gedang aing anu maling yuk. Saya si lobar gitu nya. Jadah dong yuk. Banyak nelpon si Kemod dia. Sorry nelpon aing. Halo Mod, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mod? Biasa ya aing dek meuli gedang sia. Loba keneh kan? Oh, jadi supan pe pasar aing ngau gedang jajan ya. Maksudna dek meuli kasih anak mulangan. Gue yang kena musibah yo. Oh iya, kebun aing bau we aing nu ngebabi yo. Oh, gedang aing bebeakan ya kebun aing. Oh. Serius aing mas, nanti percaya mas akan dibaik ya. Tolong ya kebun aing. Aing keborong ya, jadi sok pe pasar soalna, aing masar oke? Oh. Betul berajing sih ya. Ayam berhenti lu karung mah nya. Lu karung. Ih, dia mah. Nya. Oh ngesari ayam mah segitu bela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasukan mau kudu ditoong kayaknya ya. Saha nu malingna ya. Nya mah pacok poe enggak. Mampus ternyata. Gedang aing beak tuh dia ieu. Lasun. Thanks for watching, semoga terhibur dan jangan lupa like, comment, share and subscribe di Lop Geng TV. Oke.